nyonyole nakozesa bukodyo okyokubitinga security ya Museveni nafuuka Kapa gwetowulira nko bantu bafuuka Kapa nfuukemu katuwe mu luzungu apo wakozesa which tactic did you well Sidir is asking how I was able to beat security. As you must have heard people saying, I became a cat. So I'm sure you've heard that in the 80s, somebody used to become a cat and evaded security. So I also became a what? A cat. Thank you. omusajja kamunyonyole nakozesa bukodyo okyokubitinga security ya Museveni nafuuka Kapa gwetowulira nko bantu bafuuka Kapa nfuukemu katuwe mu luzungu apo wakozesa which tactic did you well Sidir is asking how I was able to beat security. As you must have heard people saying, I became a cat. So I'm sure you've heard that in the 80s, somebody used to become a cat and evaded security. So I also became a what? A cat. So kati omukulu ye Kapa kati. Kakati bwe tutandikidde mbabuuzako amakyago olunakayo mugamba mutyaka nsubire nti muli bulungi tuba tuyingiddewo n'olutambula naye abatabula party services babadde wano bakutegeezeza ku nsonga zaabwe ez'ebyettaka byonna kati nkusabebere nga ate ogendayo ate weegulire poti kale kakati ate